Kahima khat arung do kum shibenta ban pinki thamai biang ban tingkai kirukom tenrai kum hakathain kawen karyam kabej baken sai kaput ketem tenrai kiriti dustur tenrai kabal sedang nadu menta kasni ka arpoi trek ulber kala penlong ya program kerpang ya kate ke program la penlong ha kaji kedu lang kabasan balawan saki da uba meral bon cm mla bat ki arngut ki mdc kata uba balajir rani bat ka kong magdalene s bolong ka program kala long ka ipo iping ba padeng ki khon ki hajar kate ke hima bat ka jinon lang ki kan rem kelanda na kate ke hima ya kecil lejong ngidon kam di Kristen jadi baik ba terdai ke por ban habri mui hasurok bandawa banra badai ban itu kecil kasih pan penrung sangat kris ke bapak Kristen lem ki MLA bapak Kristen lem ni sarkar ban itu ya kecil kata kadang ya keren kecil kasih akan negeri kasih kriam mupenar uboy war lewat kasih bayar ini ya keren in general ya abang ipai sebagai kian keklik bawang kita tak kalau kekongsa. Tapi ini indas ni, iya keren, kian keklik karyam gabe, ini kiporlok luan ki background ki boter, ki bawan napo paham pedang gitu, kiporlok kargi gitu ni. Carong hana gitu ki porlok kargi mana rong hana apa? Wan pierong helik gitu porlok kargi. Lawan bisa umjong sama ujong sama pambir porlok karo cuma khatar hani. Lalagi tong kiriam gibe, gilong gi beruspa, ya kiriam gabe, ya kesan rai gitu. Tegalong ga bokongsan, meni ba balejit ina keren, bandan ke kerja museum, banpene, pensa, lalu kiriam, gibe, kiksing, kidha, kisitar, kino gi bangidan gi cincam, naga banta, bagian la ban, bu, iki, makan ne.